ko barazimya nivyo mugabo kuvuga ko bowuzimya aya no kuri ntivyo ukunda icyo nabibabwira cyo nyine ndahahagaza basha umuriro uhari usumba uwo shetani izocana jewe ndiwe ndi muriho natwanabuze iyo tuca niyo tuva basha sinzi nubona ca hasi sinzi ingorane yogira mu bantu bahari ni ingorane je ndabibabwiye jewe nasha akaza no kwa Siriro ndi muriho kabisa ibibazo bihari bisumba kabisa icyo shetani iteza abantu nukuri umuriro uri mu isoko atari nk'indege yowuzimya nta kizimyamoto na zimwe ziri ngaha ku isi zowuzimya kabisa barajyaguye kabisa Chewe ni hatari kabisa n'ibintu tugiye kuzorebamwo gutega basha amasoko yose kwahiye agize igihugu ni hatari kabisa. Navuga ngo uyu ni mwene wacu uri Ngozi yarahari. Iyi ni inkuru mbi ku gihugu cy'u Burundi. Uyu ni umudayimoni ukuriye abandi badayimoni bose. Iyi ni inyatsi kuri CNDD-FDD. Ubundi hari ibintu biba ukabona n'icyo uvuga, ariko hari nibiba ukabura icyo uvuga. Niba isoko yashya kuri uru rwego ukabona Kinama irahiye, Cibitoke irahiye, Jabe irahiye, Vili irahiye, amasoko amaze gushya uhereye mu kwa gatanu mu mezi 2 nibura turi mu kwindwa. CNDD-FDD ntabwo ibona ko yahuye n'uruva gutaje ifise umwako kw'Imana itari kumwe nayo. Ega hari ibintu biba ukavuga ngo n'abantu baturiye isoko imwe barongera baturira n'indi. Ibi biri kuba mbabajwe n'abantu babashoyemo imitahe tubanje kubabwira ngo pore mwihangane ko kuba mu Burundi gucururiza mu masoko mpamya ko bigiye guhagarara bikavaho, abantu bakajya bishyirira amabotike kwibarabara bagashyira amabotike ahantu handi. Mugabe ijambo isoko gushyiramo umutahe bibe n'itangazo, leta nishashyireho itangazo babwire ngo n'amasoko yandi asigaye azashya. Ikiza kwiye gushya nta bintu birimo, amasoko yose mu Burundi ari vide. Byaba ari sawa ko nta murundi n'umwe uzongera kuhaburira ubuzima cyangwa ngo ahaburire umutahe we. Besha inama banki, isaha igeze ni banki. Nimwiyumvira isoko nkuru ya Ngozi, muzi uko ingana ge narahageze, abahazi murayizi. Iriya soko hafi jya kungana niyo ku Muhima i Kigali. Gufate isoko rero irimo amamiliyaridi y'abantu y'amahera agatokombereramo, kandi bijya gushya bigashya mu ijoro bigashya ku mugoroba, kandi nubwo byanashya kugira ngo kizimya mwoto zivi Bujumbura zijya Ngozi haba hahiye ibinganike. None iki kintu leta cyarayinaniye. Erega nubwo yaba ari amashitani ari gutwika amasoko, mugabo leta irakwiye kugira ingamba, ingingo ifata. Niba leta idashobora kubibonera inyishu, ntikwiye guhenda abantu ngo ibasuke mu rudubi cyangwa se batererane mu bihe nk'ibi bigoye. N'andi masoko asigaye azashya. Cyo nabwira umuntu udandaza, ucuruza mu kintu cyitwa isoko, igihe cyose CNDD-FDD itarava ku butegetsi, va mu isoko ujye gucuruza muri karitsiye cyangwa mu masiti cyangwa n'ahandi. Ariko uzi kudandaza akajya mu isoko, Dawidi ataragera ku butegetsi nta mahoro CNDD-FDD izagira. Nta kintu CNDD-FDD izakora ngo kiyihire. Nimukimbwire. Iyi ni Imbabazi TV 3, je ni Prophète General Martin. Nimukimbwire. Ntabwo mvuga rero ngo harimo abantu bahita bato ibintu. Ntabwo nge mvuga ngo narabihanuye, ngo narabivuze. Oya, ahubwo tuvuge ngo iri shyano, aka kaga, kubera icyo ubutegetsi butabibona ko Imana itari mu ruhande rwabo. Ngo Reveriyane na Ndayishimiye bamanika amaboko ari babiri, bavuge bati twebwe twaragerageje mugabo birasi. Imana ntabwo iri kumwe n'abadede, vraiment ntabwo iri kumwe nabo. Nimumbwire ikintu abadede bakora kikabakundira, nta na kimwe.
bubatse sitade iragwa n'amatara arakoroka, bazanye ibintu by'amapano sureye mu ibarabara ngo amabarabara acanirwe, birananirana barabibomagura, ibindi abasuma barabitwara. Bashatse gushyiraho iby'ibitoro birananirana, bashaka gushyiraho iby'amahera. Ayo mu kimwababo amasoko nyine arahara ku ruhande kuri abantu bavunjayi baba bo ku ruhande batari banki y'igihugu, birafise intumbero birakora. Mugabe ibyo muri banki ya leta kunabare CNDD FDD yahuye n'ikintu yo itaratahura itarasobanukirwa, ntabwo izi ko Imana yanze gutabarana nabo. Mwe yaravuze ngo niba tutajyanye gutabarana je ntaho jya mbyihoza. CNDD FDD ntabwo Imana yajyanye namwe gusova no gutabara no kurokora no gukiza abarundi. Oya, uhoraho yarabataye vraiment. Kandi mwe ntabyo mwabona, nta n'ibyo mwakumva, mwibereye mu bindi bintu. Nimwibaze namwe, isoko irasha, kwezi kudaheze indi gashya, kandi ibyo ni ibikorwa remezo bihambaye. Utagira ngo nyuma y'ibyo hazaba iki. Uzumva ngo ikibuga cy'indege cyahiye, uzumva ngo kwa Ntare Rushashi hahiye, uzumva ngo presidence yahiye ngo amato yabuze ngo aburirwa irengero, ngo ubwato bw'igisirikare. Ibintu biri kuba i Burundi birashushanya, biragaragaza intambwe z'umwami Dawidi, ariko abadede ako nabari ntabyo babona. Ariko ibi byose nubwo badede muvuga ngo muratunze, ngo mwebwe nta kibazo, namwe muragowe vraiment, namwe murarushe. Ababene gihugu bo mu Kinama bahombye barerekeza he? Abo mu Ijabe bahombye barajya he? Abo mu Cibitoki bahombye barajya he? Ho nyine ni murebe abahombye mu mujyi wa Bujumbura n'aya masaha igihombo byateje isi yose. S'il vous plaît, est-ce que niba ibyo bintu bimeze uko, Uburundi burava he bunagihe? Je rero nihweje nanitegereje, ndabona ko ibintu byayangaye, ibintu byabaye nabi. Nimushyireho amatangazo ku masoko ko nta muntu wemere kujya gudandaza mu isoko mo imbere, abantu bidandariza inyuma, kuko n'ubundi nahomba ntawe umusubiza. Nibi nahomba nta wundi mutahe mucamo murose, nta hantu na hamwe ari buronke ayandi. Igihugu kimerewe nabi, n'utwo umwene gihugu yari afite nawe dupotereyemo. None mushaka abantu bahunga igihugu bose neza na neza, bose bahunga igihugu, bake bakisohoka bakivemo. Ndabona ari iryo herezo, ndabona ari yo nzira. Koko ibi bisiguye iki, bisobanuye iki? Byo mu Ruyigi rigomba gushya, mu Rumonge rigashya, hari n'ibizashya kabiri n'ibyashya gatatu. Nk'ibiki rega na leta ni igikorwa yari yarubatse igamije ko abene igihugu biteza imbere. Niba mwe mudashobora gutahura, niba ari umuyaga nkubu bitera ngo mubisitope, niba ari babarozi, kuko mu Burundi bagira amasoko y'abantu n'amasoko y'abarozi bikabangikana. Niba Imana idashaka rero abarozi mu isoko ikagiturira ibintu kubera abarozi badandazamo ibintu bya shetani, ibyo bintu byose leta ikwiye kubitorera inyishu. Kandi leta nikibereyeho ikoresha igisirikare, igakoresha abasenga, igakoresha abapfumu, ariko igisubizo kikaboneka. Kuko ntabwo navuga ngo leta icyo mushoboye no kujya muri Kongo kugwana muri Kongo, nabwo ntimubishoboye mutsindwa uruhena. CNDD FDD vraiment nimumbwire rero na masengesho ari buyifashe. CNDD FDD iraba iyande, iri shaka rirago. Ninde munyamahanga wazana umutahe amasoko ashya buri munsi? Ninde mwene gihugu uzongera kugira ikiyumviro cyo kujya kudandaza mu masoko ari kugurumana, ari gukongoka kila siku, kila jioni, kila mulango? Ninde muntu wakongera kugurisha inka ze eshatenye ngo agiye kudandaza mu isoko, mu isoko rirahari bikongoka bishya? Erega birabaye nabi, erega bimaze kuba akamenyero. Mwabifashe umengo ni ibisanzwe, nitangaza ubisoko rirashya tukabifata nk'ibintu bisanzwe. Erega ibintu bibaho, hagasha isoko rimwe hashya abiri,
mugabo niba baye ukumva ngo isoko imwe irahiye, abiri arahiye, atatu arahiye, ane arahiye, atanu arahiye, arindwi arahiye, umunani arahiye, 10 arahiye, nimuharura amasoko amaze gushya. Ayo masoko yose niki kiyatwika? Kandi nta gisubizo leta izigera ibona. Neva yarabibwiye ngo nimuze turondere leta, ngo nawe ntaza hiri, muze tujye kuyirondera. None ga Neva nta n'ikigongo ugirira bene igihugu bawe, nta n'umutima w'impuhwe, nta na mutoya, nta kintu na kimwe wiyumvira, nta gatima impembero, ni ukwicara hasi abene gihugu bakababara. We ntibikuraba, abana bawe bariye, abandi banyoye, abandi bari ku ishuri, abandi bacuruza Dubai aho amasoko adashya. Reveriyane ese vraiment kweri igisirikare, igipolisi, politiki cyakorasha bana mugani ibintu Imana yafunze ntawe ujya bifungura kweri. Ibintu Imana yafunze iyo yugaye ntawugurura, niyo yuguruye ntawugara. Biraboneka, biribonekeje ko igisubizo gifitwe na Data n'Umwami Yesu n'Umwuka Wera. Ariko Dawidi ahari ntaryame ntanwe, ntiyabira umugore wiwe gusa, yibuke ko abarundi barushe baremerewe, ashiremo effort, inkomezi nyinshi, azatabare abarundi n'abarundi kazi baragowe. Turagukomeye amashi Dawidi aho uherereye. Ibi birateye ikigongwe, sinzi n'amakungu ko hari icyo abibonaho. Ibi nuwavuga yaro, ibi wavuga ugahereza vraiment amato yabuze arapotera. Ngo ufite agatsiko k'abantu 100 bangwanya, dore ni nabo bari gutwika aya masoko. Ngo ndabirukana bakanga kugenda, Neva arafunga bakafungura, Neva arafungura bakabafunga. None perezida udafite ijambo, perezida udafata ingingo, perezida Imana yimye abene gihugu, yafunze abasirikare primaire abafungura, nta yindi nteguza. Yafunze Bunyoni, ntacyo bashingiye ko banamufungura, ntacyo bashingiye ko. Ni abakoroni n'u Rwanda. Ubu rero n'u Rwanda menya rwagiye Ingozi guturira isoko ya Ngozi. U Rwanda amasoko rwayamaze y'u Burundi ruyaturira. Urabura ikintu ubwira bene igihugu kacubita ku bantu badafite naho bahuriye n'ibyo bintu, kandi nubwo baba bafite naho bahuriye nabyo wabagwanyije. Ufite igisirikare, ufite abene igihugu, ku nta barundi ari abana beza. Ntabwo nyine ntabyera ngo de harimo itambwira ngo nuko utazi ikibi cyabo. Sava icy'abanyarwanda, cy'abakongomani cyo twese turi babi, ntitwashyikiye ubwiza bw'Imana, mugabo baragerageza. Simpamya ko hari igihugu cyaba kiriho muri iyi situation ngo abene gihugu batondere perezida kuriya ntacyo abamariye. Kandi imitima yanyu yose nta mutima numwe wemera Neva. Nizi mbonera kure nta muntu wemera Neva. Mwese imitima yanyu ivuze ukuri, ntabwo perezida Neva mwamwemera vraiment. Birabaye ntazi, byagoranye. Rero reka mbwira abarundi n'abarundi kazi ngo turaryambaye mugabo. Jewe kukanje gatwe n'ugwange ruhari nka Prophete General. Abantu bari kujya kudandaza mu isoko n'abari yo muveyo, bari mu masoko muveyo. Nta soko na rimwe Burundi ritari kuri liste yagomba gusha. Byiza nkugiriye inama uzajye kwidandariza muri quartier, ibyo mu masoko mu byihoze. Nyamwanka kumva ntiyanze kubona afatihe n'igihebeba ni wanka urahebeba nkayo. Abantu bihiringe, bigiye bimare, barondera umutahe, vraiment mucemo biturira nyine. Reka ngushimire we wahisemo neza gukurikira Imbabazi TV 3. Twifatikanyije n'ababuze ibyabo n'utwabo. Ubusuma hano bita bukora amabara. Rero tubasabiye ku Mana Data n'Umwami Yesu mwihangane naho mu ijoro vraiment, ubundi bisigaye shira muto na kikapu cyake tuombe tu Mungu adusaidie koko ibi byo biteye urujijo, birimo iyobera
ibi birimo ibintu by'akamaramaza gusa.